Unang elam kaliang persya bakti tos W Khan baderu CEM barim ula kentu ya ka executive committee bakam de ban penslam than ban aya ka building permission na ka banta kitu gi bakwa ban te ying teisam haba juba be ka ne hador bar mang tengka u CEM ba penyat sing CEM ula ong bakum ka isi kinshim khia ban penbet ya ka te ka kam Kebaan ada kiri pada dinai building permission. Kebalong kawe di bentar tiba mentar ke council kalayo yang buat. Memlah kerana empau di IPA yang baru buat ke building bylaws buat mulai kristom dekat bagi isi berapa kumno berulang yang nikah di mu yang di anlut kepada ban ketuka master plan area kepada sota bertemu berpenhap atau muda mulai mentala aino ada district council nang berisu di building commission. Roy lagi ada budget kumbala propose ke isi berem mangila ai budget labu budget solution ba perlu menang strengthen ya tadi ke authority kai ke bana su wa ai jimun ani belum ba nang manginum du ya tadi ke bor ke wilayo ka jingai jimun ke tengah belum bana kalian chairman ubansar lead yang di authority kumba di lasna di senam terhadap di ongkar hasil building and structure regulatory authority bahwa members get to be but the technical team bahkan undang dan delay ada isu yang di building dan ini kita tahu kalau ada yang sedang bagi pak tiur bahkan sempalan kecil air di building ini. Ni sungguh bagi kecil air kecil Islam kami ke nol ke dah ke authority ke kuat Islam relasi tu taman awal kita. Nama boleh dijual di beliau di penelitian agak development untuk agak ni authority. Jadi itu betul-betul kebanggaan kuat kerana jumlah kami dalam ingin yale presiden nama ba shua ba kami komplain nak ba le yo let's see what we do ini nama ngalap ba de ka way na kita kumai di bawah rakyat dan revenue ya terkonsum wara revenue kata dah dari depan yang kita bangin sipia ini nang ba dan warna ka cikio jong kena pelatih ada council. Kumjulu ila konfirmau ni BD building permission ba nilayo akan ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority jom ke KHDC kabalong kawe nak tenat lese rekam jom ke council ka tenat rekam ke pemain ya kaban yo ban pentulun baik di kami kicam HKBD bagi building permission karena ni syikmat buat hadu mentah Mr. Deputy Chairman Sir kuma 8 pound ke budget speech bahawa kumba apa lain di building permission layu akan ai nak kami